Hetna Belap Kuki channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom kita hote Tuni July ni sim som ni 2024 ni kho Thusoh Lahkhom ho Vanoi za operating system min thangta Microsoft company cloud service in Boina anatoh in muntina len na ti chu flight tampi cancer helole akipat do phat u anagai sangsa in a he hiti ji chun vanoi a mun chum a airport mun ho a Boina anal hun lon a he Dubai International Airport a passenger tampi QR south in anaki goldo lon a he New Delhi Airport a zong technical Boina umje chun passenger hon phamo asa naw ana phongun QR passenger ho anaki gol dim lo ovin hi alang khana Mumbai Airport na khutna su tho in boarding pass anapi do tho ovin hi Paris Kopia Oriel Airport chulai Singapore a Changi Airport na zong hichi Boina je chun passenger tampi chu mason thai talovin anadim hazing ovin hi Microsoft a kon to pon in apps over Boina chu sem phan hitai tin ana phong do ovin a hin services Pabep hichi Boina chun asu Boina lizen akisejin hi hichi Microsoft Cloud Service Boina chu operating system software chu third party software company CrowdStrike tia kon update ke bol ja alhung hi akiti Germany Houthi 10 Israel Tel Aviv Kpi anakap nawa Israel mi khat anathi in mi ni in kisu kha na anatu e hichi bulu na chu Houthi 10 ama ho bol hidan ki phon na anizun Israel army hon bulu na a holdung zui uvin aerial target na kun hidan apochen un hi Houthi gargu bol hon social media saya eksa na sodo dung zuizun drone tha anei uwa yafa tya ki he chu mangcha yafa gam kai lam chu na bulu un asejun hi amhona sainawa apathin upan pinawa nga Israel 10 Tel Aviv tia ki sau Jaffa munabulu na chu Israel Air Defense System le radel hozo si chop homin analol hing e ativin hi alangkana Israel military 10 Central Gaza muna offensive abol u asu hat be ovin tu anukha pen ading in Palestine mi som nga lali in thina atu kitawin hi Israel zapaite chun Lebanon salam beka phaichama pansa Hamas allied group ma Commander Pazong anatha taun asejun hi Israel te chun airstrike munita anabol nawa Red One First Operation Unit Commander Muhammad Hamad Jabara chu anatha zauta ovin asejun hi IDF te saidan in amahi Lebanon akul Israel te rocket a buluna lamkai khat hi ativin hi hichi buluna chu Hezbollah lamkai dangjong athidan in asejun hi Bangladesh gamsunga Boina sausang che jingtan Prime Minister Sheikh Hasina in chamnading a olive thing na anadop zong simlai hon Assam pi tapon hi kiphinna nei simlai sanga sim in Dhaka khupia sepai te to kino to na nei zin khupi sungar mun bang asu in iti chanchi jamding hamti het thelo chu hitai Dhaka khupia gamsung television munpi zong mezin anhal hatawin hi tu chanhin ki phinna nei mi somthum la ko in thina atu tawin hi Prime Minister nun himla thal lapna thu adem na anezin chamnading a team na anaiza ki phinna nei thina tu hon justice amoding ule insumi te alung hemna thu a na phon na anai jingba in lungkim losim lai hon angai sa in anai pi tapovin hi chule internet aki kha a school university zo se phat tip lova government in a kha jingwa in phat chomna imacha amsa zo chompon hi Ukraine sepaiten tu mazama ki patchun drone let misar mangchan Crimean gamkai Russia 10 achi sa 2014 koma nala pi now munhoa military installation aphudo na hochu buluna achi hapi ovin hi Ukraine Naval Security Service 10 buluna anai nawa Russian te command center le ammunition depot ho anakap se pi ovin hi hinla Moscow in Ukraine 10 aerial drone somthumna tumle naval drone somval Crimean Peninsular Vela buluna nanay na hochu bonchan air defense system hon akapla e atin hi het thai kha chu Crimea mun nunglo zona ding a Ukraine tem buluna achil ha pinawa sipai tam pinthina na to u hitai
chule Ukraine hanglam cranky khwa se sia ki kap to na Ukraine sapai sang khat lamin thina na to o hitan ki kap to kal hakolam hinglut a hitai Ukraine vai homten ke dona zehin Ukraine sapai sang som thumne sang khat lamin thina atu tai tia February ke patlam Ukraine's president in anasai hi hichu United States officer hon azat niatam zode in asejun hi alangkhana United Kingdom in a holdo dongzuizin ke dona ze a Russian sapai te thizan hi sang som gup sanga tam zota din asejun hi Senapati District Students Association SDSA 10 Kuki zo chati adi akang pupi district hop sunga ki pulut ding thilla lo ne la cha ho akanaw thwa ki hotu na tolhan in lampi hon na anaita ding uvin tan hi hichu thu to ki mana Committee on Tribal Unity ko tu General Secretary Lalmin Lunsing sin na phondo dungzuizin Naga People Organization NPO in Boina to ki mana sulhap lo akho tai ti angi na hinay uto kilhan in Senapati NPO ho office ko to advisory board ho zo se panna ki ho na akinizin hi ati ki ho na achun am honjong alungkim lo na ho sezin anna ki ho khom in thing hang mi chi le Christian khat hina zal in ki ngaidam to na neizin ki ho to na akinizin he chu to hlan chun NPO tin SDSA te het sana PO wa ahin chil ha PO counter blockade hi anga ding u hitai ati amana sai ben aku ki zona mi ten i het ding uchu meite te to ikika ogal hong ki pana pa tuni chana Senapati le kangpu pi te ni ki ka u abuina lo dinga hata pan hong ke la zinga i ka u relationship ake lo na ding pan hong ke la zing ahin ze chun thilneu cha cha i relationship mu hi su boy su ke the hi poi atina bana tu masanga hi chi counter strike zia lungling launa ne a ade a Senapati muna cha te school kaisa boldinga koi a hilo le chile vale bol hon lungop kaina inei ta lo ding u hi tin a sejin hi achi sa July ni sim som lagup ni khuwa Kachar SP Vaisai Nuiza Assam police on anamat uwa azova ki kap to na thi a hi tia anasod o fake encounter thua Kuki zo pasal thum thi ho an sumiti thake salar be kumar apa lal thavel mar thake sa lalungoi mar apa laram sang mar chule thake sa Joshua mar aupa lalchung nu mar hon officer in charge Lakipur police station Kachar Assam a FIR sulut hinading in lekha sena anay tabin hi Indo-Myanmar border fencing building akon phabab ni khomasan gamgi lupei thailo in bihanga kingla sa hi zoun akem ova thil dan kichente in he sa un hi akisai dan in Indo-Myanmar border fencing building avai kondo border road task force hon khat guite kol a hosa zan ham khat lamkain in kinung ledin asol un am hozong border fencing bol na ding am mancha excavator le bulldozer to kinung le kirun house holam kaina mi pi zong azui un akem ova border fencing to ki mathil ho aga hil theb un hi India le Myanmar ki ka gamgi thoget ding chungchanga achi sa February ni sims ge 2024 in Union Home Minister Amit Shah in Arunachal apat Nagaland Manipur le Mizoram zaun in kilometer sang khat le zugup le somli le thum asaw thoget ding thu phondo na nai in hichito kilan in Ministry of Home Affairs MHA injom February 2024 a 2022 le 2023 annual report a asodo nawa ata ado kinun India in Zalian na ahinmu 1947 to 1948 vela ke pat gamnei te ki ka lekha poimo passport le visa ti ho zawlowa ki kom to the anahi pe hitan 1967 a sorkal in happy na anapi free movement regime FMR zong su be hitai ti ana phongdo e India le Myanmar ki kom to na chengam mi te ki kom to na la do le akika a thoge ding chung thua Mizoram zaunan Nagaland apa injong darna kampau na sata na in United Committee Manipur UCM injong achi sa September ni sim samlanga 2021 ni chun Manipur Chief Minister Embarrassing Singlai Union Minister of State for External Affairs RK Ranjan Henga Indo-Myanmar border fencing na to na hongai sa de in nge na anabol ove Burma Gamsan State Salam Kaya Lasio Kopia National Democratic Alliance Army MNDAA le
Myanmar junta army ho ki kap to zin achi sani someli sung in milham som thumlako in a hin ho an char ovetin san civil organization in say in he lasyo hi junta army ho north eastern command ahin elstrai abol zi ovin khupi sunga cheng ho sang somvar in a in alo adala in anagal zam ove akiti chule hichi ni som le ni li sung chun lasyo khupi ahin mi som thumjang anaketong kha in a hi TNLA to ponchun jun nisim som ni langani ho apa chun junta army hon bom mi pila ka khum jingzi ovin lasyo sipo khwa me mongmit le non kyo khopi ha kon mi som segi lagum athi in zakhat le som khat le ni amachang ove ati geldo thai khat chu junta government to brotherhood alliance hon him kham anei u hin atha be apan ahin la kin uwa junta army ho ahin bolu u hi Myanmar army hoding al ha asam na khat hung hiding in a in hi brotherhood alliance akiloi khom ho hin operation 1027 tabanga Myanmar military junta chunga na to pat ki digin ki wo na an kinai tai tin MNDAA lam kai khanin Thusoh mi ho an sa in hi san state sa lama milham ho thi ho hi junta hon dem lo be a wal leng le tola kon pumpi a mi pila na kap ji ova thi hi ve akiti dunia ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon mang phalit chibe